division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang MNF MLA som pathni ten India Constitution 10 schedule para 2 sub number 2 bawhchhia-a hanpu Serchhip bialtu MLA Lalduhoma chungchang thutlukna chu Vawiin khan Assembly Speaker Lalrinliana Sailo chuan puangin Lalduhoma hi MLA ani na hlih sak ani muna hian achunga thurel le thutlukna te be charin du than tur dang ke hian kanei lova dan puin kachunga mo phurna lian tak alo da angin respondent independent candidate eng political party main candidate atana an chop chuani lo hian thantlin ani nuwa ama ngein apomin apuanangin Mizoram People's Movement Party chu ni sompakua thariat sang ni sompakua zomin le hemin nuwa ache dan le akhosak zui dan te wangin achunga Constitution of India 10 schedule para 2 subclause 2 chu ama bantira turin man alungai ta ani petition ten an petition thelu chu ti hlotlin alo ni ta ti chuan respondent chu Mizoram Legislative Assembly member anina hlih sak alo ni ta ani tuna hian Constitution of India 10 schedule paragraph parukna le chumi nuai dan siam Mizoram Legislative Assembly disqualification on ground of defection rules sang hajugo sombre le pasari ten thunei na min pek angin kei Lalrinliana Sailo Speaker Mizoram Legislative Assembly hian Lalduhoma respondent he achunga soitak te be chanin schedule somna para 2 subclause 2 angin Mizoram Legislative Assembly member ani na atangin banti ani ti he kapuang ani Assembly Speaker Lalrinliana Sailo hian Vawiin madar som pakhat khana pisa ZLP leader Lalduhoma hekna chungchang thutlukna hi puangin September ni somni pahni le ni somni pali a MNF MLA ten petition an thelu chu uluk taka zirchian ani nuwa thelu ani angin apom ti asoya an puna nem nge tu tur fin fia na thanem tak an thelu tel ti asoibok danin in soifia ni hi ni sari chunga thelu tur ti ma se speaker ani anga thu neihna ani angin hun thol zo ka nei theina Lalduhoma chu ni som pali pe ka nei thu soyem October ni ria chang ni som ni Lalduhoma hian in soifia na a thelu thu soya a in soifia na chu ngun taka azirchian nuwa Lalduhoma hian petition thelu tu te chuan petition chungchanga danan zom fam kim lo ti thu le petition chu kaltlangpui lo tura adil thu po speaker hian soin ngun taka azirchian nuwa petition chu kaltlangpui ni ta ti asoibok Assembly Speaker chuan Lalduhoma petition chu privilege committee a petura angen na po petition thelu tu te zinga privilege committee chairman atelve ba ka member amidang te po antelve wangin thil ti chi a angai lo thu le amain akeng tlang ti asoibok Lalrinliana Sailo chuan petition thelu tu 10 independent candidate ni si a political party pakhat ZPM a thu soi mang le a che dana thu takin ai mang ti chu Lalduhoma chuan apom ti soin kumsang ni paruka Haryana State Legislative Assembly Speaker in MLA parukte thantlin an ni nu a party an zoma wanga lo disqualify to an lung oilo wanga Supreme Court an zualkochu Supreme Court in alo hnol sak to chu be chana amang lo thei lo ti asoya hemi ang hian Lalduhoma chu independent candidate thantlin ni ma se athu soile chet vel na sang political party azom ti achiang ti soin apom dan ani thu asoi boka dan din political party candidate ni lo tu po member thantlin ani nu a political party azom ani chuan member atanga bantir tur ani ti ani angin she tak chungin thutlukna asiama chulta ti soin Lalduhoma chu Vawiin atanga MLA ani na atanga ban ani thu le ama thantlin na Serchhip bial po bial ruwa ka ni thu asoibok MLA atanga ban tak Lalduhoma chuan ban ani na chungchanga court zualkochu an party hotute thu ani thu asoi Vawiin thu thar the dar tu te akom na Lalduhoma chuan ban ani chungchanga court kal le chu an du rualin in thlan that by election lama mi puiro rel na chin fel ani don nge ti chu party hotute thu ani thu asoi
MLA nihna atanga ban tak Lalduhoma chuan MLA nihna atanga an ban tir chan chu dan thilani lo ti le political thila phubalak na zo kani thuama kom tu thuthar the dar tu te ma soya Constitution of India 10 schedule para 2 sub number 2 in MLA uire asoi anga ni lo ti le ama thlangtling tu ZPM chu Vawiin thlenga ha phatsan lo thu asoya he dan hi tlo chan ma se danin shem thei ati ang ani ve lo thu le defector ani lo thu asoi Lalduhoma chuan Assembly Speaker ne na independent candidate ani lo zia chu chongka le zia kin chiang taka ashil thu soya speaker in independent ani hi ama point apomati kha adik lova voi khat ma independent tak tak ani thu hi ziak le chongka in kapom lo ati a abial serchhip bial mi puite alainat ti soin abial mi puite chu thaphang lo turin angen bok MLA ni na atanga ban ani chungchanga Assembly Speaker Lalrinliana Sailo laka lung oi lo na anei lo ti asoya ZPM mi puite point speaker chu mo po lo turin angena atir tu te Vawiin speaker in ati tamai ti asoi ba ka MNF MLA te du dan ang ti lo se Assembly Speaker chuan MNF party ati mual phozok don ti le speaker hian du than tu dang anei lo ti asoi kota kan di poin apu Roma asan su kan bukil tehian ko case interesting look to amidona India Roma law mialo president law mialo ani boxia lama judgment siang na tu tilania interesting look to antia kan ukem tu chuan chu khop maya chulam hoi chuan kan kal don nge amaro support case chu akal thui du de le una du rei de wangyan a aramso ba election kama bial mi pui ko ta in mayan dan ti don nge ti chu kan pa ti try to tu ani anga en le ko le ka ka chu ba election ani maya sang ni le som ni le pathuma mi pui in sana ka na som ne ko na chu ta kan din pui tu chu Mizoram State Rural Livelihood Mission MzSRLM Serchhip-I Block buatsaihin Vawiin Khan Thenzawl-a Golf Course Convention Center a block level credit camp neih ani a lawn Cheng nuai zanhi somli pariat point patni semchhuah ani Vawiin block level credit camp hi Serchhip video vanal machuan chuan kai shwain MzSRLM Chief Executive Officer H Lalchanda mi chuan khwalian ni na manpui ba ka Serchhip DRDA Project Director MzSRLM District Management Director ni bokmal som khluang ate chuan manpuin bank atanga loan la tu te chu an loan lak chan shereng tur le hlotlin pui ngei tuma ton la tur le loan te thataka rul turin an cha ani Thenzawl-a block level credit camp a hian Serchhip-I block huam chung chungchangah village organization vio somhni chuang hne na loan cheng nuai zanhi somli pariat point pahnih semchhuah ngal ani a heng loan te hi State Bank of India Serchhip branch Thenzawl le Khumtung branch Mizoram Rural Bank Serchhip Thenzawl Chingchhip Baktong Khumtung le Bungtlang branch Baka Mizoram Cooperative Apex Bank Serchhip branch 10 self help group sang hne na an pek ni in self help group pakhata cheng nuai khata changa cheng nuai riat in car loan hi an pe a amuna branch manager 10 an hlan ngalani heng loan te hi self help group member te ezon na bolchana tur te an din mun so nge na tur le ezon na ngel het zok an nei theina na pe kan ni Nimin Serchhip District-a Sample and Phiah Zapanga atangin COVID-19 shikai mi pakhat mu le ani a Serchhip District-a shikai mu chwa chu mi za somnga pali an tlingta Nimin Khan Serchhip District-a Thunat Laboratory sample somriat pahni en Phiah ni in rapid antigen test mangin sample somni pathum en Phiah ni boka heng sample en Phiah atang hian COVID-19 shikai mi pakhat mu ni in rapid antigen test manga sample en Phiah atanga shikai hi mu chwa ni a he shikai hi mi pa kum somthum pangami ni in Nimin November ni somni paruka Bihar atanga Serchhip District-a ron thleng ni in Serchhip District chunga National Highway number 54 Laizau le siam thatna thokmek tu Prem Kram Company nuai thokani a chingchi baron thlen ve le sample en Phiah ngal ni in shia kai ti mu chwa ani rual hian Narzing School CCC a en kol tura da ngal ani bok heti hian Vawiin thlen Khan Serchhip District-a COVID-19 shikai mu chwa chu mi za somnga pali an tlingta a heng zinga mi somkwa pali te chu en kol dam ni to in tu na hian shikai en kol lai somruk an lo meka district danga changa shikai en kol tur an ron da nen tun thlenga Serchhip District-a shikai en kol lai chu somruk pali an ni
Serchhip-I Village Council chuan Phiah na kong malak na pakhadatan tuk in khan an huam chunga Tual Phiah Runpui an neih. Serchhip-I Village Council Sanitation Committee malak na Tual Phiah Runpui na ya hian an huam chunga chung ko tin ten an mani kot kai theu Phiah taka phiat Phiah tura ngenin Serchhip-I VC mi puiten an zom hlih Village Council I Sanitation Committee te chuan lom thu an soyani. Voi November ni somni pasari sang ni somni hi Mizoram Presbyterian Koshan me cheni voi somni palina ani a sileng me ka Vawiin kumdang anga man thei ani lo ba ka he ni mandan tura lo ruwa man lok anga man thei ani lo Koshan me cheni hi Koshan me chen khom pui lianin Koshan me cheni big nei arela Synod Executive Committee SEC November zir top ni hunhung ber hi Koshan me cheni tan man ni se ti a arel sak angin kumsang ka zakwa somkwa pasari atang khan man chan ani a Synod calendar ra po Synod ni poi mo zinga da tel ani kumin sang ni somni hi Christian chung kwa Golden Jubilee ani awangin he ni ya hian Jubilee dar voi somnga wak ni se anti a hei hi tukin khan Koshan chen khat chuan sarkar dan bo Halloween anti hlotling theya Christian chung kwa ti thupui manga injir tir thale ni se Koshan tinin he ni lom na tan hian ruai buatsaihin ni se ti a han lo rel to te ro ti hlotlin thei ani talo thung ani. Sports, Youth Affairs, Tourism and ICT Development Board. So Nimin Khan and Chairman Sports Minister Robert Romoy Roy te hova chu komin board nuai om department sang te malak na le machhop te an clear ho. Secretariat Conference Hall he chut khom ne hian board member te chuan Sports Department nuai malak na tam tak zinga alangsar zual Sports Policy 2019 te Sports Industry ni na pek te Fit Mizoram Program nei te Mizoram State Games 2019 hlotling takanei te non-residential coaching camp Khelo India Scheme nuaya India Ram State pariat thlan chwa zinga Mizoram atel chu lom omanti thuan soya PMJVK changte Northeastern Council changte Khelo India Scheme changte in sum tam tak muwa sports infrastructure engemozat siam mekle siam zel tumani chu lom omanti thuan soibok ke meeting a hian tourism department malak na le masona then khatte soi howani a allocation of business rules 2019 in mo phuna tamle zuala pek zul zuin na thome kani a Mizoram Responsible Tourism Policy 2020 te Mizoram Regulation of Tourist Trade Rules 2020 te Caravan Tourism Dormitories Homestay Travel Agent Tour Operator le Tour Guides kai shwai na mumal taksiam te Council of Ministers Aphar Tour Aerosports Rules River Rafting Rules le Mizoram Ecotourism Policy 2020 siam mek te chu soilan ani a Rei ka Adventure Theme Park Thenzawl Golf Course siam zo to te Meet the Heroes Anturiam Festival Winter Festival hlotling takahman ani te zofa te in sui khom le na tura mun sang zo kut pui man ani te Management Development Institute Gurugram Delhi in Mizoram chu happiest state a athlang te Travel and Leisure India and South Asia in Mizoram chu Best Green State a puang te chu board member ten lom om anti thu an soibok he meeting a hian ICT department in ma so na tam tak zinga telecom infrastructure policy thar siamani thute school than big za somnga te hne computer set sari le multi printer thatak pe kan ni thute mobile tower omlo na hmuna tower tamjok da te COVID-19 app siam te department sang ta na website siam te HSLC examination na top 10 te hne na choi moi na le lompui na laptop pek cheu an ni thule telecom network service providers te nen in po taka malak thin ani thu te soilan ani Sports, Youth Affairs, Tourism and ICT Development Board hian Department Pathum te mamole Project Chen khatte SEDP thunei tu te hne na thlen ni se anti a heng Department Pathum Sports and Youth Services, Tourism and Information and Communication Technology Department nuaya Infrastructure Development na tho sang te chu a hmuna kalchilin an na tho te zirchian ni se ti in an rela COVID-19 shipui lenga wanga ramin harsat na satak ato lai le sumle pa in dai lo na anasat laya Central Ministry of Project sang siama sum tam tak Mizoram Sarkar Finance Department a heng department in achung lut hi board meeting chuan lom omati in mason na tho ta chan chho ni se anti bokani Zoram thar malak na a Thenzawl-a zofa te pathian biak in pui hmun lai tura nam thatlang chu tun thla ni som pasari atang khan chaw lovin ni sari chung nei ani
Zoram thar zo fa te lai rel shwai tu te soidanin biakin hun lai nan hian lalpa mi te hnatlang tholom tling khomin bong tu thlo lian jesi bitha pakwa sen ani a Thenzawl-a 407 motor nei tu mi pathum ten hnatlangin leivungan paya Zoram thar zo fa te lai rel shwai tu te chuan engma phut lova zo nun zemoi manga anin pek na awang an lom thu chanchin bumi te kal tlangin an soyani zo fa te nam lung phun hna po tho thei mai tura pe fel ani to a hmuna Zoram thar motor po atlan lu to ti thu kan dong shileng hun kher tak kara nam hnatlang chun zom thei ani chu lom oman ti thu soin lalpa lalram rongbol atana phal taka le zung le sum le pai seng tu te zong zong chung an lom tak zet ti an soyani Nimin Mizoram sample and fi atangin COVID-19 shikai mi somni pathum mu belle an ni a shikai mu chhuah tam na aizol khopui chunga shikai mu chhuah an tlem zel Nimin Khan MzSRLM sample zathum somruk panga en fiani in shikai mi pahni mu chuan ni a district chungchanga Livelihood sample zani somthum pali en fiani in shikai pasari mu chhuah an ni boka repeat antigen test manga sample zasari somruk pariat en fia shikai som pali mu an ni bok Nimina MzSRLM shikai mu chhuah te hi aizol mission veng le Republic Veng thlang mi te ni in pakhat hi West Bengal atanga ron lut ni in pakhat hi achung te shikai to atanga kai chhong ani thung Chunat Lalrinliana atanga shikai mu chhuah pali te hi champhai Bethel Veng mi ni in Tual chunga shi in kai chhong an ni a Serchhip District-a shikai pahnih mu ni in tun hnaya Biharin thlanna duty kal Mizoram police mi le sa te an ni a Lunglei District-a atlabunga shikai mi pakhat mu ni in Serchhip atanga ron ho ani thung Rapid antigen test manga Nimin shikai mu chhuah som pali zinga pakwa te hi Longtlai District mi an ni a anwai hian tual chunga shikai to atanga kai chhong ni in kumsom nuai lam mi pathum antela Aizol District-a shikai pahnih mu ni in pakhat hi civil hospital Aizol thokani Lungleya shikai mi pahni mu ni in 2nd battalion MAP mi le sa tun hnaya Biharin thlanna kal an ni a Serchhip District-a Bihar atanga ron kal Prem Kram Company nuai thok pakhat chu shia kai ti mu ani bok heti hian Nimin thlen khan Mizoram shikai mu chhuah chu sangthum zasari somriat pariat an tling ta a an zinga mi sangthum zathum somnga pahni te chu enkol dam ni to in tu na hian shikai mu chhuah zali somthum pakhat an om to a shikai zinga nunna chan mi panga an om ni a chhinchhia alani bok India rama COVID-19 shikai mu chhuah chu nuai somkwa pathum ain an tam ta a darkar somni palikal ta chung khang shikai enkol dam ain shikai mu chhuah an tam le zo kani Ministry of Health and Family Welfare Chinchian atanga halandanin darkar somni palikal te chung khan India rama sample nuai som pakhat singthum sang khat zanhi pali an fiani in heng atang hian shikai singli sangthum somriat pahni mu le an ni a heti hian tun thlengin India rama sample nuai sang khat zathum som sari singruk sang ni zasari somli pakwa en fiani to in shikai nuai somkwa pathum sang kwa zasari somriat pasari mu an ni to a India rama sample en fia zongzong atanga zazela paruk point pasari pakwa te chuan shi hi han kai to ani darkar somni palikal te chung khan India rama shikai singthum sang kwa zathum som sari pakwa te enkol dam le ni in tun thlanga shikai enkol dam chu noi somriat pasari sing khat sang riat zanga som pasari an tling to a hei hi shikai mu chu atanga chutin za som kwa pathum point paruk panga ni in tuna hian shikai enkol lai nuai li singa sanga zanga somnga panga an lo mani darkar somni palikal te chung khan India rama shikai zinga nunna chan zali somkwa pahni an om le a heng mi te nen hian tun thlenga shikai te zinga nunna chan chu nuai khat singthum sanga zasari som panga an tin to bokani pati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani